خوشه شیرین و خوشه زمانی کردی بخم نورم شه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمانی کردی نوازه لطیف و نازه لطیف و نازه گلی کتکارین چاپمنیم ام دسری داد بیجن هون گلی بخیر و خوشی هاتن گلی می هجا لهنگ و عجید وک هون زانن گلی کرد گلی که هری قدیم یه دیروکیه زمان کردی و چند کردوارجی نرخکی هری بنگهین یه کردان و یه مروواهیه لیست مخابن جبر گلک سدمان به صدان سالانه هزن هوف سرور و دستلادار گلک ایریشن وحشانه لسر زمان کردی و چند کردوار مشاندنه لی بله جبر قدیم بونا زمان کردی و جبر تکوشین آزادیان نتوایا کرد داخوازا سروران یا جهول را کرنا زمان کردی و چند کردوار دقرکوان دمایا به تایبتی جی تکوشینا گل کرد یا و 5 سالان یا با آوائه کی دستانی و بهمپا آلا زمان کردی و چند کردوار نهشت یکو بکوردیم مقابل و هولدان و آرمانجن خیر نخوازم ین سردستن هوف ین جهوله را کرنا زمان کردی و چند کردوار جی هیچ حوله را نبویم جبروه چنده تکوشینا زمان کردی و چند کردوار لهر در کردستان و لهر قاده به ناورد مشینن قادکا تکوشینا پاراستن و پیشخستنا زمان کردی و چند کردوار جی روا برین ما ین خواجهینم جرایا گشتیره زمان کردی و چند کردوار دو همان بنگهین خوسر و جنگر این نتویا کردن گوش عالی کردان و وک هبون خوابون رومت و ناسنامه این نتویی تیم پناسه کرن زمان کردی و چند کردوار جبر گلک سدمان هیجی دبن ناوا دور پیچا تونه حسواندن قدخه کرن بشافتن و جهوله را کردانه هر جوره زخت و اریشان لسرته مشاندن گل کرچی به سالان اجبو زمان و چند خواه تکوشینه کی به هم پاد مشینه قاده که وی تکوشینه جی قاده روبری ان خوجهینه لکردستانه ارکو پیوره که سرکه یا روبری ان خوجهی مشاندن کار و خبات پاراستن و پیشوبرن زمان کردی و چند و هنر کردواره دوی به تایبتی ام دست نشان بکن که جبو سرکتنا خبات زمان کردی و چند کردوار چاوا کو پیوسته لهر قادا جیانا جواکی خبات پرالی به مشاندن جبو مشاندن وان خباتانجی تقست و سری حیابنی ام همو هفشاردار اندام مجلس روبر و خباتکار شارداری مجی دناوا کار و خبات کردی و کردوار دابن ام وک نامزدن هفشارداری پارتیا دمه و همو اندام مجلس ما ده چرچوه روبری خوجهی پرزمانی و پرچاندی ده به تایبتی جبر راستی عرف شازمان کردی و چاندا کردوار ده همو کار و خبات خدا زمان کردی و چاندا کردوار ده آستا هر جوری ده اساس بگیرن جبو پاراستن و پیشوبرن آوان آل هر ملی و هر دم لهر دری به آوائه که شنبر دومدار ماینده آفرینر و انجامگیر هر کار و خبات پیویست بکن چاوا کو نمر احمد خانه ده بیجه وی زمانی هر کس میمار دیوار خویه
ام جی ده ببن میمار زمان کردی و چاندا کردوار لگوری و بری هر تشتی ام دمجار زمان کردی و چاندا کردوار ده استراتژی پولیتیکا برنامه پلانسازی و کارنامه خواه جبو هر قاده آماده و دیار بکن جبو پیکانی نوان ده استا هری جور ده بودچه قادرو و خباتکاران و قطینن دویه که برایا گشتی re parve bikin û ji bo pêkanîna wan çi pêwîst e wê bikin. Li dijî kiryarên pişaftina li ser zimanê Kurdî û çanda kurdewar, em ê her dem li her qadî û li her milî ve li gor proje, bername, karname û plansaziyên xwe yên dem Kurd, dem navîn û dem dirêj, çalakî û xebatên cûr bi cûr ê zimanê Kurdî û çanda kurdewar pêk bînin. Ji bo ku zimanê Kurdî bibe xwedî statû, bibe zimanê fermî û zimanê perwerdehiyê, em ê li gel hemû sazî û dezgehên têkildar di nava têkoşînê xebatên pêwîst ên domdar debin. Ji bo meşandina hemû kar û xebatên Kurdî bi Kurdî û kurdewarî, em ê di hemû şaredariyên me de müdüriyetên parastin û pêşvebirina ziman û çandê ava bikin. Ji hev şaredaran bigire heta endamên meclîsê, rayedar, kadro, karmend, şêvirmend û hemû xebatkarên şaredariyan ji bo ku hişmendiya Kurdî bizanîbin, dêbin perwerde kirin. Wek şertekî bingehîn, teqestê astekî bilind de perwerdehiya Kurdî bibînin, axiftin, xwandin û nivîsandinê de asta herî baş tehîn bibin, bizanîbin. Materyalên ragehandinê yên şaredariyê yên wekî ragehandin, bangewazî, malperên webê, rûpelên medyaya civakî, tabela, pano, afîş, daxuyanî, bangewazî, kar û xebatên rojane û her wekî din, ên fermî, girsehî û civakî dê di asta herî jorî de zimanê Kurdî jî bin. Em ê li bin banê şaredariyê, bülten, pirtûk, kovar, çavkanî û berhemên din ên Kurdî biveşînin. Ji xizmetên tenduristiyê heta kar û barên perwerdehiyê, ji xizmetên civakî heta xizmetên çand û aboriyê, ji xizmetên giştî heta xizmetên ji bo zarok, jin û hemû derdorên ên civakê, hemû xizmetên şaredariyê de asta herî jorî de bi Kurdî jî bin. Em ê navlêkirin û nasandina hemû cîho yekeyên şaredariyê, hemû alav û amûrê dibin sîwana şaredariyê de di heman demê de bikin Kurdî jî. Em ê navên gund, tax, bajarok, navçe, bajar û hemû cîh, war, jîngeh, wargeh, zindî, heyber û tiştên ku bi Kurdî yên ku hatine guhertin, dîsa bikin Kurdî û wisa bikarbînin. Em ê qadên civakî yên hindekarî û perwerdehiya zimanê Kurdî û çanda kurdewar, ên wekî kirêj, pêş dibistan, malên perwerdehiyê û fêrgeh, malên dengbêjan, malên çîrokbêjan, malên lîstikan, pirtûkxane, xwandingeh, wêjegeh, çandgeh, hunergeh û her wekî din ên Kurdî ava bikin, li wan deran di serî de zarok, civan û jin bi hezaran kesan perwerde bikin. Em ê li gelek deran sazî, dezgeh û akademiyên dîrok, ziman, wêje, çand û huner ên Kurdî û kurdewarên giştiyên zarok, jin û ciwanan ava bikin. Di heman demê de li van deran xebatên lêkolînerê, berhevkarî, tomarkarî, hindekarî, perwerdekarî, nivîskarî, zimanzanî, wêjekarî, çand û hunermendiya Kurd û kurdewar bimeşînin, pêşengî û piştgiriya amadekarî û pêkanînên projeyan derbarê wan de bikin. Em ê li her bajar, navçe, bajarok, tax, gund, jingehên Kurdistanê ji bo serwerkirina hişmendî, hindekarî û perwerdehiya ziman, çand, wêje û hunera Kurdî û kurdewar hemû xebatên pêwîst bimeşînin, her cûreyê bername û çalakiyên cûr bi cûr li dar bixin. Em ê di konseyên bajar ên ku di li ser bingeha temsîliyata vekev û demokratîk û kum û civatên xwedî ziman û çandên cuda bên avakirin de zimanê Kurdî di asta herî jor de bikarbînin,
bikin bikaranîn û bikin zimanekî sereke. Em ê ji bo parastin û pêşvebirina zimanê Kurdî çanda kurdewar û hemû nirxên neteweya Kurd li gel hemû saz û dezgah, platform, însiyatif, sendîqa, ode, weşanxane, karsaz, esnaf, konseya bajêr û derdorên din ên bajêr, navçe û bajarokan xebatên hevparên şember bimeşînin. Ji bo ku alî her mal û xan, kolan, taxekî bajar û jingehên mêyên din zimanê Kurdî û çanda kurdewar server bibe, çi pêwîst e em ê bikin. Bê Kurdî jiyan nabe. Bê Kurdî jiyan nabe. Bê Kurdî jiyan nabe. Em wek rêveberiyên xwecihiyên gelê xwe ji bo meşandina xebatên li jor gelek xebatên din ên parastin û pêşvebirina zimanê Kurdî, çand, wêje û hunera Kurd û kurdewar teqas biryarin. Ji bo pêkanîna wan çi pêwîst e em ê bikin. Ev soza me ye ku sereke ji bo gelê me. Bêguman em ê vê yekê ji bi gelê xwe re bikin û bi hev re bi ser bikevin. Bi vê boneyê em bang û gazê li hemû gelê xwe dikin ku têkoşîna xwe ya zimanê Kurdî, çand û hemû nirxên kurdewar bi serketina hilbijartinên xwecihî tacîdar bike. Dem dema zimanê Kurdî û çanda kurdewar e. Her dem zimanê Kurdî û çanda kurdewar li her derê zimanê Kurdî û çanda kurdewar. Ji bo zimanê Kurdî û çanda kurdewar her dem têkoşîn, her dem kar û xebat. Serkeftina zimanê Kurdî û çanda kurdewar e. Hemû namzetên hevşaredarî û endamên Meclîsa Şaredariyên Partiya Demê. Zimanê me rûmeta me ye. Zimanê me rûmeta me ye. Zimanê me rûmeta me ye.